byiza kuri mwebwe mwese mugenda mubana natwe umunsi ku wundi mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu munsi turi ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2025 turi no kuwa gatanu by the way. So rero ndano kugira ngo bagezeho amakuru agiye atandukanye abari kugenda avugwa hirya no hino ku isi dutuye. Unyemerere nkubwire ko mu mujyi wa Uvira haramutse imirwano hagati y'ingabo za DRC n'urubyiruko rugize ikiswe Wazalendo. Abatuye uyu mujyi bavuga ko babanje kugira impungenge ko ari M23 yawinjiyemo ariko bakaza gusanga atariyo. Hashize hafi icyumweru abasirikari ba RDC n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo barebana y'ingwe mu mujyi wa Uvira. Byafashe indi ntera kuwa kane tariki ya mbere Gicurasi ubwo aba basanzwe ari abafatanyabikorwa mu kurwanya M23 bahisemo kurasana mu buryo bweruye. Iyo mirwano yatangiye ahagana saa 11 z'igitondo itangirira ahitwa Ikasenga mbere yo gukwira mu bice bihakikije mu gihe gito cyane nk'uko amakuru abivuga. Ahagana saa 4 impande zombi zahagaritse imirwano, ariko ku gicamunsi cyo kuwa kane urusaku rw'amasasu rwongeye kumvikana mu mwanya muto cyane nk'uko amakuru agenda abitangaza. Bamwe mu batuye hariya bavuze ko baraye bazinze utwabo cyane ko bumvaga ibintu bimeze nabi, kugira ngo nibumva bikomeje kugenda birushaho kuba bibi bakuremo akabo karenge. Abatuye ahitwa Kakombe bavuga ko urusaku rw'amasasu rwakomeje kumvikana kuri uyu wa gatanu, bakemeza ko ku bwabo nta rundi ruhande cyangwa se nta yandi mahitamo bafite uretse guhunga bakava muri utwo duce. Abo baturage bavuga ko urusaku rw'imbunda ntoya n'inini rukomeje kumvikana muri uyu mujyi wimukiyemo ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko yirukanwe na M23 muri Bukavu. Abarwanyi ba Wazalendo bivugwa ko bashaka kwambura intwaro ingabo za leta, bazishinza ko iyo bumvise imirindi ya M23 bahita biruka bagahunga. Wazalendo ivuga ko hari abasirikari ba FARDC bateguye ubwato bugomba kubambutsa bubajyana Ikaremi mu gihe abarwanyi ba M23 baba abateye umujyi wa Uvira. Impande zombi kandi ngo zirapfa kubangamirana mu bikorwa by'ubujura bwiganje muri uyu mujyi no guhohotera abaturage ku manywa y'ihangu. Abasirikari b'Abarundi boherejwe kurinda umujyi wa Uvira banze kwivanga muri iyi mirwano, basa n'abarambiwe iyi ntambara bashobewemo ku nyungu za Perezida Ndayishimiye. Amakuru avuga ko M23 ishobora kwigarurira umujyi wa Uvira byoroshye kubera umwiryane uri hagati ya FARDC na Wazalendo basanzwe bari bafatanyije na FDLR. Ariko kandi tukiri ahangaha ubundi nanone nkubwire ko u Rwanda na RDC na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeranyije ko amasezerano y'amahoro azasinywa muri Kamena mu muhango uzabera muri White House imbere ya Perezida Donald Trump, aho byitezwe ko azashyirwaho umukono na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we wa RDC Felix Tshisekedi Tshilombo. Kuri uyu munsi kandi hazasinywa ayo masezerano y'amahoro. Byitezwe ko hazahita hanasinywa n'andi ajyanye n'ubukungu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byombi, aho nagihindutse hitezwe ishoramari rinini rya Amerika muri ibi bihugu byombi. Amerika ivuga ko
aya masezerano azungukira buri ruhande kandi atange igisubizo kirambye cy'ibibazo bimaze imyaka myinshi bibangamiye akarere. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yabwiye ikinyamakuru Igihe ko kuri uyu wa gatanu tariki 2 Gicurasi ariyo tariki yemejwe yo kuba buri ruhande rwatanze imbanzirizamushinga y'aya masezerano. Ati yego nibyo twumvikanyeho. Amasezerano yibanze kuri uyu wa gatanu gusinya muri Kamena muri White House, bwongera ngo ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mugoroba wo kuwa kane, umujyanama mukuru wa Trump muri Afurika Masad Boris yari yatangaje ko ibihugu byombi byamaze gukora akazi gakomeye ku bijyanye n'imbanzirizamushinga y'amasezerano, ko nta kabuza biza gutanga impapuro za nyuma kuri uyu wa gatanu. Yavuze ko ariko kandi yavuze ibi nyuma y'ibiganiro byahuje Amerika, u Rwanda na RDC na Qatar i Doha. Ku ruhande rw'u Rwanda byari byitabiriwe n'umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi Brigadier General Paul Nyirubutama na Brigadier General Patrick Karuterwa. Nyuma yaho izi mbanzirizamushinga zitanzwe, umunyababanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yemeye ko azongera guhura na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ba RDC bakemera hamwe imbanzirizamushinga ihuriweho y'amasezerano. Ibyo nibirangira kandi hazakurikiraho gahunda yo gutegura isinywa rya nyuma. Byitezwe ko Trump azakira muri White House perezida w'u Rwanda n'uwa RDC, amasezerano agakirwaho umukono. Ni igikorwa kizaba mu mezi 2 uhereye none, ndetse mu byitezwe harimo ko hazatumirwa n'abandi bakuru b'ibihugu bagize uruhare mu rugendo rwaganishije ku gushaka umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Mbere y'uko amasezerano asinywa, Amerika isobanura ko impande zombi hari ibyo zigomba kuzabanza kumvikanaho, birimo ko RDC igomba gukemura burundu ibibazo by'umutekano biri muri iki kibazo cya FDLR. RDC kandi igomba kuzabanza kurangiza amavugurura y'imbere mu gihugu ajyanye n'imiyoborere n'uburyo bwo gusaranganya inyungu ku turere. Ibihugu byombi bigomba kandi kuzemera ko buri kimwe hari amasezerano kigomba kugirana na Amerika ajyanye n'ubukungu. Kuwa gatatu w'iki cyumweru hashyizweho komite igamije kugenzura uburyo izi ngingo zigomba kubahirizwa, irimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Ubufaransa na Togo ihagarariye umuryango w'Afurika yunze ubumwe. Ikindi cyakozwe nuko ibiganiro byabaga binyuze muri gahunda ya EAC SADC byakuweho, ahubwo bihurizwa mu mutaka w'Afurika yunze ubumwe. Bivuze ko ibikorwa birangajwe imbere na Togo. Rero ngira ngo umwundire ngena n'abashimire kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Mbashimire mwese ko mwafashe umwanya wanyu mukagenda mubana natwe umunsi kundi makuru tugenda tubagezaho. Assalamu shalom shalom.